Daktari Julius Bijewa urane Chief of Staff dene ya kaunti ya Meru tuweka mubalozi Vatican ni untubu tirereri ni baba ingi. Bijewe urawambiririe mantu igi utongeria kiri ngwataniro ya arimu na arimu wa physics na mathabu nethirite ya itia bonene kiri utongeria bwa kaunti ya Meru nethirite ya kiatha Mwanganthi RMC bindi biele nyuma ya kwithira nende chindo mwakene yo 2022 nethirite itungata kiri ubisi ya gavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ethingia kwa mwaka yumwe nyuma yoro utumirwa utarwa arimu balosi entere chia Vatican untubura nende eterete kuthuyo ni mbunge nene kenda witikirika witandene ya nthiguru kwithira aki arimu balothi wa Kenya entere chia Vatican. Mwandiki wetu Antito Mutukuikare nethirite itariria bobo ya rono rwa Julius Bijewe kuma arimu mwanka kaitene kare ketie kuyukua arimu balothi. Uju ni Daktari Julius Bijewa wakagita kagwetita ambassador wa Kenya nthiguru ya Vatican City ni mutongiri wa mugongo Rais William Ruto na tugichuria Bijewa nu machokyo ni ati Bijewa charia Mwanganthi Central Imenti urawetere skuru cha primary Kathumba nyumene areta secondary ya St. Pius Nkubu na kiri kithomo kia ngathi cheguru Bijewa thomere kosi warimu kuma diploma monka digiri na nkoro kia rethira kithithia kosi mwanya kiri masters na PhD yawe na nyumene Daktari Bijewa warimu wa secondary ethira executive secretary wa kiama kia gutetera arimu nikyo Kupeti na mwankene jwa ngiri jiri 13 mwanka jwa ngiri jiri 40 Daktari Bijewa RMC wa Mwanganthia na rigu kubagitiki Bijewa nethire gitongere ikundi kia Meru New Dawn kiria kiarure no tongeria bwangabana ura weberwe gitine Kawira Mwangaza na Kawira ari kuma obisine Daktari Bijewa aramurungamiru aritingu gyo obisine angabana Mutumantu Ethingia kuma mwanka muthiru negoro niro baruga ya kuonania gweti ale ambassador wa Vatican City aramukire na kiri Bijewa ni nkatho cha mwanya kuona kanya gaka nkwenda gucokia nkatho cia mwanya sana mbere kiri Murungu no ntuba gutukinyia ntukwena arua na nyakumba kuona position area is Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto on back nominate as a ambassador in Vatican City kana Holy See na nkamijukia na Nkoroenderu and very very happy. Kamura asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya. Na nchokeria nkatho also Professor Kindiki the Deputy President of the Republic of Kenya. At the same time nchokeria His Excellency the Governor of Meru Reverend Mutumantu Ethingia nkatho inyingi nkuruki nontu wa ukeja kuthira tiwe takaniriko na this position nwe umbite ku present my papers I present Julio Bijewa no kenda ningi nomba gutarwa this position na Bijewa no geterete tambunge nene kenda kathujwa na kuruka kanywa muma jwa gwita kurita ngugendi guruni arum ambassador wa Kenya na kere Bijewa no ugite wari na wirigiro gakuruka mbunge nene na kiugare na weruburuba kurita ngugeje. I'm very willing, ready to work and equal to the task kuhakikisha good representation ndani ya Vatican City the Holy See. Keripotrande tosha weru kwa rietwa ni Mutuge Kare.